Shebengele emagumbini amanomhlaba obingelela komthanda mina Petertefu Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Lapha esigodlweni sami namhlanje kuphela umnyaka namhlanje u27 mbukelo khona ekhaya. Ngithi kini ubukela bakhona emakhaya. Sukuma uzihlole, sukuma ulungise impilo yakho mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu unamandla, namandlozi nawo futhi anamandla mbukelo khona ekhaya. Kodwa uma kwenzeka mbukelo khona ekhaya noma ube nemali unako konke, kodwa uma kukwenzeka idlozi lakho lathukuthela mbukelo khona ekhaya, konke lobonako beyathi awukasi abanako impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Ungavumi ukuthi idlozi lithukuthele ngawe, ungavumi ukuthi abakini bathukuthele ngempilo yakho, ungavumi ukuthi bakini bathukuthele ngawe ngento oyenzako abangayithandi mbukelo khona ekhaya. Ngiyakusho ukuthi into oyenzako mbukelo khona ekhaya abakini bayajabula ngalokho, ngoba the day baphatheka kabi bawuqeda yonke imali la ube umuntu ogcina mhlawumbe ukhubazeke empilweni yakho. Amadlozi anolaka, abantu abadala abanolaka mbukelo khona ekhaya. Ungafuni ukwenza umsebenzi wabo bagcine benza into ebuhlungu empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Uma ubahlonipha lothiwa uthwele wathwalanga mbukelo khona ekhaya. Zwani ngami mina emthandaza mina ngithi kuwe zizovula into zakho, zizokhanya into zakho, yonke into zakho mbukelo khona ekhaya ucathanise nani nedlozi. Noma kuthiwa ufuna ukwenza ini, business, amathenda, ufuna uthandwa ngabantu banegazi, bekusho ukuthi isihlazi osenzisako noma isiwasho osenzisako amadlozi asemukela mbukelo khona ekhaya. Ungenza into ebhedako edlozini. Idlozi alifuni umuntu enze into ebhedako mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya, abakini bakubhekile, abakini banawo, njengoba umbona ngihlala lapha endlini ngihleli kuyo njengamanje, ngithi mbukelo khona ekhaya makhanya into zakho, bazivule into zakho. Phinde futhi mbukelo khona ekhaya, sukuma phansi, hamba ukhokha imali onayo, uhlole impilo yakho, khokha imali, ufuna isihlazi, khokha imali, ufuna into ezichele emzini wakho, ufumele ukuthi ukwazi uzivikele uma uthola umuthi mbukelo khona ekhaya. Umuthi uyasebenza. Akekho umuntu ophumele ukutshela ukuthi njengoba ngiphumele nje ngiphumelele kanjani mbukelo khona ekhaya. Bonke abantu abasho baphumelele mbukelo khona ekhaya. So ke nawe mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ungalikwati idlozi lakho, cina ube nesibindi, ube nemandla, zawukhanya into zakho. Idlozi lingathukuthela. The day idlozi lithukuthela, yonke into onayo mbukelo khona ekhaya iyaphela. Ngaba imoto, ngaba imfuyo, ngaba unkosikazi, ngaba ngabantwana mbukelo khona ekhaya. Ungalikwatisi idlozi. Ziningi indlela zokuqolisa idlozi mbukelo khona ekhaya. Baletela into ebusukulele ungayilandelele, ufaka into erong ekhaya elingayifuni idlozi, ukungahloniphi idlozi mbukelo khona ekhaya, ukuliphika ukuthi alikho into okukhona uNkulunkulu kuphela, idlozi awekho. Uphika abantu abakupha umsebenzi, uphika abantu abakupha umshado, uphika abantu abakuvela izinto mbukelo khona ekhaya. Liningi lenu nje nidle ihlahla emakhaya, abaningi benu banezimali abazidlako ezayishiywa yini abazali babo bangasekho emhlabeni. Uyimza lokho kuwe mbukelo khona ekhaya, uyidlozi wasekho emhlabeni. Uma ngabe uthona idlozi alikho, le mali oyishiywa abazali bakho mbukelo khona ekhaya ungayisebenzisi. Le ihlahla isele ekhaya, ihlahla semakotapeni, samangoza, sapikisi sitshela umkhulu wakho. Masithela ungasidli, sijube usifake emgodini ngoba uthona idlozi alikho. Even abafundisi bayakholwa, bayazi idlozi likhona. Mawukhipha imali njengamanje, ngithi ishwela ngabazali bashiye imali, ngikhiphe 1000 emalini yabazali bami ngiyifaka kumfundisi nginele 13, akasho ukuthi ayiphume le mali leya. Le mali leya imali yemntwana wasekho emhlabeni, imali yedlozi ayisuke la, bayayemukela mbukelo khona ekhaya. As long into yenza ukuphilisa iphumisa mbukelo khona ekhaya, futhi uyethemba ukhoyela kuyo mbukelo khona ekhaya, yima isibindi. Bangathina abantu, bathina abantu bazama ukukushumayeza, bayakushintsha abantu esikweni lakho, bayashintsha abantu entweni ome kuyo. Inkosi ibusise ekuzungikhohlwe. I love you. Thazamini Petertefu Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Impilo yakho mbukelo khona ekhaya engafana la stay, engafana dise 2023. Shintsha mbukelo khona ekhaya, bakhala ngapha nangapha, kepha wena ubukakhali zakho zibe zilunga, siya phambili. Inkosi ibusise, ngiyakuthanda. Thank you.